Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'armée révolutionnaire congolaise est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec les Wazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Yes, ngira ngo mwabyiboneye amaso yanyu yabahaye. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi yanditse subscribe ugakandaho, hanyuma tukajya dukomeza kwibanira mu makuru meza nk'aya ngaya. Aho rero video aho yatangiye twereka Willy Ngoma ari ahantu ku kirwa cyangwa se ku cyambu cya Kindu kuri Uvira. Ngira ngo rero n'amafoto mwabonye n'amavideo yakurikiyeho yari kumwe n'abaturage, bigaragara yuko bishimiye kuba bakakira M23 muri Uvira. Twihuse cyane rero reka turebere hamwe inkuru yarindaje inshinga. Ni inkuru yerekeranye n'u Burundi nyuma yuko rero bufunze umupaka uhuza Uvira ndetse na Bujumbura cyangwa se n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo batangiye rero gukura abasirikare babo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwibanga rikomeye nyuma y'ifatwa rya Uvira na AFC mu 23. No Burundi rero aho bwatangiye mu buryo ubutuje gukura abasirikare babwo mu bice bitandukanye by'uturere twa Fizi na Uvira muri Sud Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma rero yuko kwa 9 Ukuboza AFC 23 ifashe uyu mujyi wa Uvira. Amakuru rero aturuka mu nzego z'umutekano z'u Burundi avuga ko kwa 10 Ukuboza umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yemeje ko amato abiri ya gisirikare akoreshwa mu gucukura cyangwa se mu gucyura abasirikare ari gukoreshwa mu gucyura abasirikare bo muri brigade ya 5 n'iya 6 bari baroherejwe rero mu misozi miremire ya Magunda na Bijombo muri Uvira no muri Baraka na Bijabo mu gace ka Fizi. Iyi nkuru rero tuyikesha kinyamakuru The Grand Lex Eyes nicyo cyayitangaje. Ayo mato rero yaturutse ku kibuga cya Rumonge ku kiyaga cya Tanganyika yambuka rirajya ku kibuga cya Kalemi muri RDC, hanyuma rero agaruka i Bujumbura mu ijoro ryo kuwa 10 azanye abasirikare benshi b'u Burundi nk'uko abahatuye babihamya.
Imiterere rero y'igikorwa cyo kubakurayo yagenze ite? Ni inyandiko rero y'umugambi wo gukurayo aho yabonwe na The Great Lake Eyes igaragaza ko abasirikare ba brigade ya 5 bari mu misozi ya Magunda, Bijombo na Bijabo bagomba rero kwimukira Ibaraka kugira ngo bahurireyo na brigade ya 6 ihari babone gucyurwa. Abo rero basirikare bagomba gukomeza bajya Iswima muri Fizi aho bazafata amato ya gisirikare abambutsa ku kiyaga cya Tanganyika